Ndesa. Amakuru. Nzibeza nmeza. Ariko shara wiyemeje kwirirwa mu mugi gutyo gusa nani kumaze. Ewe, tuvuga. Ngiye kwa komisiyo kugatira. Telefone. Smartphone. Nesa. Smartphone ino touch wakuraga ikakuraga. Ubwo uraza kumbwira. So shaka tugo. Uranyereka. Ubwo turi kumwe nanyereka ngira kwa komisiyo ndata ngwama. Urambwira. So wanyereka. Nakazo sa turi kumwe. Amakuru. Sharawe ntugatutse mani. Umva amafaranga nayarya. Buretse ndaza guhamagara, ndaza kuvugisha kamanze nshakisha abakiriya hano ndebe. Ndikubona umunsi ni gore kubera ari umuganda. Ndikubona n'abantu rwose n'abavume hano. Ndaza guhita guhamagara. Okay. Yo. Buretse nyikurebere. Ari sirimo na. Shina mano wanya naivuka. Bitbyabo. Neza. Nje nshaka Phone imeze ute? Mbona nshaka touch katrebe. Gujya hino nangaye. Shyiramo ifoto babe. Shyiramo ifoto. Niyo petiri. Oui. Buretse ndikugurisha umukira buretse. Hino nangaye. Mfite amafaranga y'Rwanda. Aiwa. Mirongo ine wanyara yimbwa ushinga no kumusenya gushaka telefone ya 40 wayibona. Musikari yo uvuga yawe ya nyuma na nangaje. Boreka nkwereke sibyo? Reka ngire 40. Iyi telefone reba hano. None se kare nyine mfite nanjye mpamvu nanze kukubwira amafaranga menshi. Nuko nyine nzi kare reba telefone wanjye kera. Ubundi utuze telefone kanga. Imeze ya Stefano duturanye. Yachaka yanyura akanyemeraho kavuga ati mbwa wibura kunyemera. Nanjye ngiye kugenda mu nyiro myemero bye. Wayafashe saa yende. Ushaka telefone cyangwa ushaka kandi imisatsi wanjye. Ongera kwira amafaranga 40 afite cash. Ngiye kwira amafaranga nyiguhereza. Za 46 cyatagera. Ngiye nayo ngaho mfite. Beti. Okay, reka nkwereke. Reka tujye 40. Niduhura nzagwana n'ikindi kintu niduhura Igiye wanjye kera. Urano mwemo mukuza muje gukinisha wenyine nayo. Nyine nje wango niyo mfite mbwira mbere yafatanye guhereza uzi kandi ngirano. Tujye muzamuje gutesha umutwanya na yimwe. Bizo wakwigurishiriza undi mwana. Na yimwe. Beti yangu. Nyeye muri kujya mudutisha mudukinisha wema. Ndategereza abandi. Yaho twasi kabushano kare. Yapati biga. Nyine zirambwira ndebe. Biga telefone we manyoko. Bato twasi byo ukaza ushaka kuzana imiteto hano. Yango wenda kurahira. Kafotora gafoto kamwe. Foto ribonye. Nagiye kugenda nyura kuri bandofanye. Kaje papo. Urukumva sha kandi nikindi ujya gufungura telefone ugende mu mbere handi mu mbere ndani aba rufungura telefone turi kujyana kwa nyoko kandi uzagaruka hano nuzapfe kwa gura telefone hano. Why are you running? Giye guhamagara abantu. Njye pese uvuga njye tubita ngenda. Phone zabo ibi cyo mpfana abakomisiyone buzenguruje phone ipfuye buto uzi.
No, 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 no. Amafaranga yanjye yarahiye bana yanjye we. Njyana amafone yanjye. Ti. Kwa gaso. Nalicha kugura telefone nalicha ngunyongere. Baya akatisha gukina telefone. Nalicha kakuyigwa ngunyongere. Ushaka ngongere. Bo. Akasi aka Iyi ni Samsung. Witonze wambuka none sera kuti kubireba. Namba akafuka mu maso. Nabibonye chef. Tugane. Kwani takubiye. Yakubiye. Nesi irebe neza. Nesi ni Samsung ese. Ugomba kunyongera amafaranga rero ngagureza telefone. Katurabi uri kunyereka. Ini Phoenix. Yini oya yapino ni Spark wangekera. Ni Spark. Ndakongera ngahe? Nige kunyongera 60. 60. Kari meji. 60 fitini uyanze byo. Ufite ngahe? Ibihumbi 20. 20. Wambwa wo Jane kura imabya telefone no zige kutangira. Nesi na kari Phoenix reba neza nesi. Petit nago nayafata. Shema bigera 30. Reka ngoreza 25. 25 ngongere ningi. Ntabwo ndi kugura telefone gusa ndana kongera ningi. Reka ngoreza 30 basi 30. 30. Oya nayo nabata. 35 basi. Ndafite cash. Urafite? Ndafite dore ngaya. Ndafite cash. Turebe. Ela telefone. Petit yangu. Dore si unuagarra nago byademe kwa telefone. Eba, uyu munsi ndayacyuye da. Amafaranga kabisa. Uretse numeha kaboga. Oh. Devera pagi ibiro bibiri. Ngo yagize ute? Umwatsi maze. Buretse ndaje. Sawa. Yego Kristo wizuye byabona Mariya. Ikise ni igiki? Ni kibuno ni kituza kibuno. Mureke ndero nigirire. Bites. Siviri kwaka nduza. Kiviri kwaka sibuka. Mwemeretse kumwica abanza amayanje. Vuretse